Mwiriwe neza nshuti bavandimwe, abandi mwaramutse bikurikiranye n'amasaha y'ahantu uri ku migabane yose itandukanye. Ni rwa rubuga rwanyu mukunda cyane, Pasiteri John Kaburuburu. Ni urubuga rw'ivugabutumwa rw'ivugabutumwa kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ni cya kigwa cyacu kigikomeje twatangiye dufite muri ino minsi hejuru yo gusenga ko turasoma mu gitabo cya Matayo 6:9. Ni isengesho Yesu Kristo yabwirije cyangwa se yigishije intumwa ziwe zimaze kumubwira ngo se gusenga twashobora gusenga gutya. Twavuze ingingo cyangwa se inyungu 20. Ejo twavuze inyungu zitatu cyangwa se ibintu bitatu biza bidufasha mu gusenga neza. Naho rero ni muri iyo cadre dukomeje no kuvuga ngo amasengesho ni expression de la foi. Nico bita amasengesho ni mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Iyo niyo bita amasengesho agira ibintu bitatu ka trois types de la prière. Hariyo ibyo bita intention, hakaba yita conviction, hakaba iyo na gratitude. Ayo ni sorte zitatu z'amasengesho. Reka tuvuge rero izindi nyungu zitatu zishobora kugufasha mu gusenga cyangwa se inyungu cyangwa se akamaro k'amasengesho. Kindi gikurikiyeho cya kane, amasengesho ni yagufasha kubana n'abandi amahoro. Iyo usenga uri umuntu usenga Imana, gusenga bituma tubana n'abaturanyi bacu amahoro. Amasengesho ni ukuvuga ngo ni ikiraro kigufasha kumvikana n'uwo mubana. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo tubane n'abantu bose amahoro. Kubana n'abantu bose amahoro nibyo bizana umutekano, kandi kugira ngo bwa bumwe bukomere ni uko ugomba gusenga. Iyo wasenze umuturanyi wawe cyangwa se uwo mubanye cyangwa se uwo mukorana mubana amahoro. Ari ukuntu tuvuga ngo kubana n'abantu bose amahoro tugahita tugira ngo ni abaturanyi twegeranye amazu. Nabo barimwe, ariko abo tubana hano ku isi bose nibo baturanyi bawe. Iyo usenze rero ushobora kuba muri sosiyete ari amahoro. Bosenga batosenga, mwogira imyizerere imwe mutogira imyizerere imwe, fa kubusenga Imana rurema izi kubashisha kubana n'abantu bose amahoro. Cyo ni cya kane. Icya gatanu, gusenga biduha amahoro yo mu mutima. Nta kindi kintu kiza gishobora gutanga amahoro yo mu mutima usibye amasengesho, kuko amasengesho ni mouvement de l'âme, ni ikintu gikorerwa imbere mu mutima. Urashobora kugira stress, urashobora kugira ikibazo, nta muntu ushobora kukugirira mu mutima, ariko amasengesho niyo yonyine azakora mu mutima w'umuntu. Ni ukuvuga ngo gusenga biduha amahoro yo mu mutima. Iyo tubuze amahoro mu mutima, iyo dufite icyo twiganyira, iyo dufite icyo tubura, senga Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubabaye asenge. Ubabaye ntibavuga ngo kuririmba, ubabaye asenga Imana. Gusenga biduhesha amahoro yo mu mutima. Ubuze amahoro yo mu mutima, kandi ubuze amahoro yo mu mutima niyo mabi cyane kubura amahoro yo ku mubiri, kuko amahoro yo ku mubiri, iyo ufite umutekano muke, twokwitabaza leta, tukitabaza ubuyobozi, tukitabaza abavandimwe, tukitabaza inshuti, tukitabaza imiryango, bakagukorera icyo bita amahoro yo ku mubiri, cyangwa se ukagira umutekano usesuye. Ariko iyo wabuze amahoro yo mu mutima, habe nubwo guverinoma yohaguruka, habe nubwo famiye yohaguruka, ntushobora kugira amahoro, ntiboya guheza amahoro yo mu mutima usibye isengesho riva ku Mana. Iyo wasenze rero ubohoka umutima. Iyo wabohotse umutima ugomba gusenga kugira ngo ubohoke umutima. Ijambo rikurikiraho, gusenga bidufasha kumenya kwitwararika mu burakari. Nta kindi kintu kiza kidufasha kwitwararika mu burakari usibye amasengesho. Ni ukuvuga ngo amasengesho ni fridge y'uburakari. Iyo warakaye, congelateur ubikamo ubwa burakari bugashira vuba, bugakonja, tibuguteza ikibazo, ni ukugomba gusenga. Ni ukuvuga ngo ijambo dusorejeho bunyine turavuze ngo amasengesho bidufasha kumenya
kubika uburakari. Iyo warakaye ugasenga, uburakari buhita buvaho, bikuraho uburakari. Nuburakara tukazakora ikindi, senga Imana kugira ngo igukuremo bwa burakari. Amasengesho niyo yomora uburakari bw'umuntu. Amasengesho niyo diminiwa imbaraga z'uburakari. Amasengesho niyo amara imbaraga z'uburakari. Bavandimwe, tugire gusenga, nta kindi kizadufasha no gusenga. Kandi twavuze ko tugitangira ngo gusenga nibwo buzima. Ubuzima butarimo amasengesho ni ubuzima bw'igice, ni ubuzima bushonje, ni ubuzima bugwaye bwaki. Ariko umukristo usenga, cyangwa se umuntu usenga, uwizeye Yesu Kristo usenga, ameze neza. Gusenga rero ni ubuzima, ntabwo ari parti y'ubuzima. Gusenga nibwo buzima, niyo mibereho. Nimba ushaka kubaho neza, senga Imana. Murakoze, mugire ibihe byiza. Shalom shalom, turabakunda. Naho ubutaha, ejo tuzavuga izindi ntambwe 4 zo gusenga, cyangwa se akandi kamaro 4, inyungu 4 dukura mu gusenga. Murakoze, mugire ibihe by'Imana.